Let me share with you, kaputa, as members of the Hosanna Bible Baptist Church, the 5 powerful and timeless exhortations for HBBC. Importante dito yung kakabsat. Kas may isa nga membro kaming kat HBBC, 5 nga 5 powerful and timeless exhortations for HBBC family. Ayan. Okay? Kopyahan nyo, kabsat. 5 nga very strong and timeless. No timeless ko na tayo, anyaman nga season, anyaman nga bulan iti tawen. Anyaman iti kasasaad, iti panagbiag. Digitoy iti rekado, 5 nga importante nga maamuan tayo ken manggagan tayo kas members iti Hosanna Bible Baptist Church. Let me state first the points before I will give to you the message. Number 1, umuna kakabsat nga exhortation is, be strong in the Lord. Okay? That is a very important reminder. Always think of that. Hangka dapat nga ma-discourage, hangka dapat nga agsardeng. Do not quit. Be strong in the Lord. Ibaga man ta kaabay mo, be strong in the Lord. Okay. Number 2, be steadfast in the faith. Be steadfast in the faith. Kopyan nyo dito ang kapsat. Kasi, deti, digito nga puntos kat isuda iti kasla point of reference no da digiti agquit may saka digito kakabsat iti hanang nalagip wenno napukaw iti panunot na. Okay? Be steadfast in the faith. Number 3, be sterling in your service. Be sterling. Tika na sound dito, sterling kakabsat, excellent, world class. Ano dapat nga sinsinan iti panagserbita iti apo hante nga inaayam. Mabaling or nga ayam-ayamam ti panagserbim ti apo kat Diyos na pagserserbiam. Madi gobernador tupay kat di na kayat nga sinsinanam suna. Mayor, presidente, di na kayat nga sinsinanam iti trabaho nga ipaubrana king ka. Akat nang nangruna kan apo Diyos sa kakabsat. Impatrabaho na kadatay digito. Hantay dapat nga sinsinanan kan pagayaman. Iso nga, digito iti unique kakabsat nga challenge kadatayo. Be sterling in your service. Number 4, be sacrificial in your worship. Be sacrificial in your worship. So hamukong ko na nga, apo una yun, ti pa nagserbita, iti apo, iti giving nga nakaado, kakabsat, kasta nga talaga, iti pa nagserbiti apo. Sacrifice. Because a worship that has no sacrifice means nothing. Digitan to pa mapan agbarmarcha kakabsat, awan sweldo da digita. Sakripisyo na kita, but for the cause of their leader, no sinot kayat na no ni Lenny, for the cause of Lenny, kakabsat, mapandag sakripisyo ng agmarcha. Di kita mapanti kabambantayan. Kita nyo, di kita estudyante at UP, UST, kakabsat, for the cause of an idealism, awan sweldo da, mapandat kabambantayan. They are convinced. So, datayo kakabsat, we have a deeper reason to worship God. Number 1, God deserves it. Number 2, gratitude. Di pa nagyaman tayo ti Apo. So, why? Apay nga umangal ka, ngagsakripisyo nga para ti Apo. Di ba? Di jay ti point Di giti mapambambantay kat handa nga halan. Did you know nga, di giti nga tattao nga mapanagbarsa ta kabambantayan kakabsat kat some of them come from rich family. Ti balbalay da kay Forge Park iti Manila. They come from rich family. Nagpipintas ti balbalay da. Air condition ti kwarto da. Automatic aming nga digiti CR da. Mapandata bambantay kakabsat. Walang matinong CR. Ti pagilo da. Routing ti kayo. Bulbulong. Awan ti nasaya ta pagturugan. Ngem apay nga maanusan da digito Apay nga handa angalan digito kakabsat. Kasi adarason di puso da. Kastamot ka daday di pa nag-worship ti Apo. Hamo angalan. Hamo nga tagidagsanan iti panagsakripisyo because mabigbig mo nga God deserves it. Number 2, awan ka no awan isuna. Awan trabaho no awan isuna. Awan ka ta Amerika no hanga gaputi Apo. So, di kito'y amin kakabsat, should be the
digito iti dapat nga overpowering nga thoughts iti panunot tayo. Tapno, hanga ti ag-worship kat mapilpilit. Actually, hana kaya ti apot kasta. Ti ag-worship nga mapilpilit, mangted ka nga mapilpilit. Di ka lamang mangtedeng ko na ti apo Because God wants true worshipers. Not forced worship, but true worshipers. So, kasta iti dapat nga masurusuro tayo. Yan. Be sacrificial worship. Number 5, be supportive in your spirit. Nakita yun? These are very powerful. Deta la panang-analyze yun kakabsat. Permi nga, no kuma agluto ka kat digitoy, dete ko ti Chinese ka, 5, anat na ka na di jay? Yun, 5 spices. Are you aware of that? Sino ka dakiti makamuta 5 spices? Muyaw? Nakasasay di jay kakabsat, 5 spices, combination ti 5 nga nagduduma nga spices nga no inlaok mong kakabsat talaga nga hamuan no anati rekado nang nakaimimas. So digitoy ti 5 spices iti biag ti Kristiyano ken iti maysa nga member ti HBBC. No member kat HBBC, deta nga 5 kakabsat masapol nga pagbiagam. Basahan tayo man, everybody, let us read. Be strong in the Lord. 2, be steadfast in the faith. 3, be sterling in your service. 4, be sacrificial in your worship. 5, be supportive in your spirit. So, nakita yung kabsat? Tata, inak ibinsa-binsa. Alakat napimpintas no dete padano magpay tapno adadda nga lumawa iti pakayaplikaran na ti biag tayo digito yung apunto. Hanyo kayat kakabsat? Amen. Okay, number 1. Tayo muna kakabsat. Be strong in the Lord. Sino kada kayo kakabsat? Iti agkapkapoy uno no da duma kat dumtengken kat panagkapoy iti pamati. Agkapoy iti pamatim. Hanga panagkapoy iti bagi ti tuktukoyin tayo dito kakabsat. Panagkapoy iti pamati. Kasi uray kasla kung makadakay, adot saksakit yu itata, no napigsat pamatim kakabsat, dalhen na ka dayjay Teko na di Bible, the spirit of a man beareth his infirmity. Dayjay ka no spirit mo, isut mangdalakan ka. Di kad uray no daduma, basit iti kwartam, no daduma, saksakit ka, uray, agpaspasamak kakabsat, no natibker pamatim, di pamatim, isut mang dalagan ka hangkadi. Ngem uray mo't nasalunat ka, napintas trabaho, dakkel sweldom, no nabaaw ta pamatim, awan na backslider ka lata, handa kang makita ti church, awan iti maipakitam nga panagserbi. Because ti talaga nga punto dito kakabsat, ti be strong in the Lord, DJ pamati, ti tuktukoy na dito. Masapol nga agpapigsa ka ti Apo iti pamati. Be strong in the Lord. Because as a Christian, we are not exempted to problems. We are not exempted to trials. We are not exempted kadagiti sufferings dito lubong. Am I right? Exempted tayo kadi. Apay no agtudo kakabsat talaka robayit matudwan. Di balay mo kung saan. Awana nakakabsat. Magic di jaya na. Nga deta laglaw-law mo kat isut permi nga maitay-tayab, tigalgalbadan, mabasbasadan, samantalang di balay mo kakabsat kat agin init. Nakapuot ka piti kas ta Kristiyano awan, di ba? So, no anyat kalamidad iti probinsya tayo, no anyat kalamidad ti Hawaii, apektado kay amin. Yadadayo ti Apo. Nog tidal wave dita, amin kayo. Sa pasap, nog bagyo dita, amin kayo. No agil ninyo ta, amin kayo mat. No may ti pandemic, sa pasap. So, we are not exempted. Ngem as Christians, anamot kakabsat iti dapat nga pagtakderan tayo. Anamot ti dapat nga stand tayo. No, umay ti suffering, at the pandemic, anang arudmot kada tayo kakabsat. Dapat makita latta ti lubong nga natibker tayo. Makita latta ti lubong, jay pamati tayo. Because, deta ti kasapulan tayo kakabsat. Hantay makapagsilaw, no umay lang ti problema kat agquit tayo. Anak klase mga Kristiyano kakabsat, kas kalasilaw nga mapundi. Awan na kakabsat. Hangka dapat mapunpun din umay ti problema. Hello? Hangka dapat mapundi ta pamatim no awang kwartam. Sino kadagay ti awang kwarta na ida? Tag na ima na. Sino awang makukwarta na kakabsat? Tag na ima na.
Unay kayo. Sister Goldie tayo na Jayman. Ha? Oh. Kakabsat, ure awan makukwartam no daduma, dapat hana mapumpun, di da pamatim. Amen, Sister Goldie? Ha? Ure awan makukwarta. Amen, kakabsat. Ure masaksakit ka, hana dapat mapundi da pamatim. So, deta ti point na deto eh. No member ka ti church, hana mabaling nga si ka detay, no anyat tiyempo kot kas jay kamat. Oh, nawatan nyo kakabsat. Madiam. Masapol nga all season ka. All season Christian ka. Kaya nangasawan, anyaman ti season, anyaman ti dumteng iti panagbiag, natibkir ka lang ti pamati. Oh, at anang arod, silaw tay ti lubong, asin na tay ti lubong. So, no makita da nga, kasla ko masaksakit ka, kat natibkir ka lang tat pamati, kunadan tuking ka, amo, ada na isang sangayan ka deti nga tao, kunada, di ba? Kalaki ni Daniel J. Bible. Kunada kat iparit da iti agkararag, iti sabali nga Diyos, malaksid ti panagdawat da kini Ari ni Nebukadnezar. Natapasamak, itinangag ni Daniel, nagsarden ka di, naglimeng ka di, haan. No dikat na pan, di balay na, di renta, di ay na nga kondominium, linukatan na kakabsat, di tawa, sinango na iti ayan, iti Jerusalem, nagkararag iti Diyos ti Jerusalem. Even if it meant, nga DJ nga inaramid na kakabsat, kat ba itapwak iso na ti Rukib Tilyon, but he was not affected by any threat. He wasn't affected by any authority. Why? Because he was strong in the Lord. Itayo. Detat kasapulan tayo kakabsat, be strong in the Lord. Laglagi po nyo deta kakabsat. At asin na katilubong eh. Tingnan nyo deti nga illustration ko kada kayo. Now, mapalin ako nayo, wala ng pastor, kasano, how? Dito ti question, ha? Uri kini Sister Goldie, di tayan tayan nyo tayan, Cathedral City tayo yung system? Cathedral City ka. Tita Teresa, you are there, I know. Daka dita Maui. Okay? Daka dita Oahu. Kung ayo siguro, how can a small church make a difference in a very complex and big city like Honolulu, kung kunayo siguro, di ba? Are you with me? Ni Sister Luisa, di the Big Island. Yeah. How can a small church and how can one person like me make a big difference? That's the question. Tingnan nyo. How can a small church or a one person like me make a strong and big difference in a big city? Like Oahu, like Cathedral City, like the Big Island, like Maui. Amoy sungbat na deta kakabsat, kastoy. Apay no agluto ka, iti nga kaldero nga sinigang, kasapulam mo ti nga timba nga asin. Think about it. Apay no agluto ka, kas pagrigan Tita Teresa, no agluto ka, kas na dete inted mo nga, ti kadakkel na gata inted mo nga, ano ti inted mo? Dete hanta ti inted na nga nanginang ako eh. No, di jay kas jay kadakkel. Apay no, kas jay ti kaado ti lutom nga sinigang. Let's say sinigang na baboy, tatapaw ti tabana. Ti permi nga kastat kabeng-beng ti mantega na kakabsat. Apay no, gluto ka ti sinigang na baboy, kasapulam iti sanga batya nga asin, tapnon paapgadam di jay sinigang. Awanan na kakabsat, agkid ni aming nga tao nga pakanamo na. Nakita yung kakabsat? Dayjay sa nga batya ti kadakkel na kakabsat nga sinigang, masapol mo lang siguro iti sa nga rakem nga asin. Adupay kat siguro ta sa nga rakem na, nga isut ikabil mo because that small amount of salt nga imbukbuk mo ijay can make a big difference. Kastatay mo't kakabsat. So wherever you are, mabaling akong kunam, I'm the only Christian here. I'm the only Baptist here. We are very few. But you know what? You live a life that is faithful to the Lord. You just never know. You are making a difference to your family. You are making a difference kadigiti kakaduam trabaho. You are making a difference to the people around you. A big difference. But you cannot make that big difference if you are not strong in the Lord. Makita yung kakabsat? Tata. Deti, be strong in the Lord means three things. Talot kayat ng asawon deti, be strong in the Lord. Una sa lahat, okay?
No, be strong in the Lord kunatayo. Ti kayat nga asawan, number 1, there is an available strength that is greater than your challenges and difficulties. Praise God kunayo man. Nawatan nyo deta? Say praise the Lord. Oh, uri gayam kasanot kadadakkel dagiti problema. Kunana, uri kasanot kadakkel dagiti karit nga kaslamang challenge ken ka. Adda pigsa nga mga dakdakkel ngem digitoy nga sangsangwom nga karit ken rigat iti panagbiag. What a blessing! Oh, that kind of sound, be strong in the Lord. That is telling us, okay, your problem is big, your challenges are great, but there is a strength that is greater than that. Nakita yung kakabsat? May kadwa. Oh, not only that, but what that means as well is, this strength comes from the Lord. Agkaputi apo, dito nga pigsa. It does not come from your money. Uri, aduk kwartam. Hana isot paggapon, dito nga pigsa. It does not come from your friends. Uri, adut gagayim mo. It does not come from your physical health. But this strength comes from the Lord. Kuna ni Apostol Pablo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which, tibak pakita ni Paul, dita ko na, whatever state of life, whether itinapintas nga kasasaad, uno narigat, napanglaw, uno narangay, kunana, kabailak iti amin, kunana, gapuken Kristo nga mangpapapig sa kanyak. So, datayo nga Kristiyano, anyaman dagiti sarangten tayo, anyaman dagiti pasamak ti panagbiag, kunamton, deti imbaga ni pastoren, be strong in the Lord. Amen? Hana deti nga problema iti makapasarden kanyak because there is a strength that comes from God. Amen? And thirdly, it means turn to God for strength. Ingka ti apo. Talyawom ti apo. Agpakumbaba ka kadagkararag kagangkwanan. Now, there are 3 realities of life nga kasapulan tayo ti tibker ken pigsa ti apo. 3 realities, okay? Number 1, in your spiritual warfare. Alright? In your spiritual warfare. The spiritual warfare ko na tayo kakabsat, warfare ket struggle. Ti Christian life, adu dagiti kailangan nga overcome tayo ti panagbiag tayo. Overcome iti panang sulisog ni Satanas king ka. Overcome iti, digiti aramid nga nailasagan. Dakes nga pa nagpampanunot. Immoralities, covetousness, pride. Masapul nga overcome amin digito eh. And you cannot overcome these things on your own strength. We cannot defeat the enemy on our own. Ni Satan, adalata, di ba? Manglawlaw-law. We need the strength of the Lord to win the spiritual struggle. Iso nga kunam no kwa, apo tulungan nak nga mang-overcome daytoy apo nga sulisog. Letter B, not only in your spiritual warfare, but secondly, in your stress. Diba? Sino kada kayo kakabsat? Iti, hanapulos ammo ti ma-stress. You know how to handle your stress? Do you know how to handle your stress? How do we manage stress? Sakbay nga kwa, itid ko kada kayo dito, how to manage stress. Di pa inantay ti stress. May stress, permi. Kung kunam. Guri ka, anat ka na sound ti stress. Dito ti meaning ti stress. Ti stress kakabsat, a state of mental strain. Permi kakabsat, nga gwurwur tapanunot mo. Permi nga perming agandar tapanunot kakabsat. Deti hamo pa'y mariknat bisina, deti hamo malagip ti maturugan. Kasi permi di panunot mo agar aryalata. A state of mental strain or pressure, apay kakabsat nga di panunot kat permi agpampanunot, brought about by the demands of life. Nakita yo? Ano digiti nga demands of life? Career. Nagtrabaho ka. Siyempre, di ba? Mapuwersa ka. Aglalalo no pa nagriingan ti bigat.
Deta pala pa ng panunot mo trabi Apo, nasapak man itong bigatan. Stress di jayan kasi ijay panunot mo kakabsat, mabannog kan nga mang panunot DJ iririing mo nga nakasapsapa. Agring kat alas 3, agring kat alas 4, anaman balonag to bigatan. Di ba? Mapangkaagubra, aglalalo no, dadigitay ka duwam ti trabaho kakabsat nga maditog ugali na. Oh. So career, I don't know no ano digiti nga paka-stressan ti panunot tayo. Stress is mind. Oh, deta may stress ti panunot. Hala nga career, studies, no basbasa ka. Oh, agad no ay ayam ti pa nagbasa, awon stress mo. No awon plano nga magagraduar, awon stress mo. Kasi relax ka lang nga mapanagbasa eh. Ngam no talaga nga kahit mo nag-graduar, you have to catch up, you have to comply with all the requirements. So ma-stress di panunot mo. Ano pa hindi pa ka-stressan di panunot tayo? Family needs. Di ba? Family needs. Ano pa bills. Dito kung kunakon. Electric bill, water bill, telephone bill, bill. Oh, amin di kita ang kakabsat. So nga, gapo ka digiti nga bill, among ti pa ka-stressan ta panunot mo. Ti bills, di jay, bill, bilangam kakabsat. Bill, bilangam. Deti ti electric mi, deti ti kastimi, deti ti income mi, bayad kampay ti rentat balay, deti pa'y bayad ti lugan, kastoy. Bill, bilangam aming kakabsat. Kabibilang mo, di mo't umanay, di sweldo mo. Ano mapasama kan? May stress ka. Kas deti ka na sound ti stress. So naawatan yon. Basta hamo ka nga nga ibagagat, may stress ak. No nabannog ka lang hang ka-stress. Tired ka lang hang ka-stress. Ti stress ka kabsat, pampanunutan na digitoy nga demands. Oo, kasano nga ta nga masabot digitoy kasano nga ta. Dejay tiket na sa ti may stress. Ket ti resulta ti stress ka kabsat, pan nakabannog. When you're stressed, you get tired so easily. You become weary. Iso nga dito, Isaiah 40:31. Anak ko na di Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So abos stress Lord, tapanunot mo, agkapsot pa iti bagi, kalakadakay nga dadumag, sasakit ita kakabsat, apog na naay. But you know what? Ito, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kakabsat, agpay-payso deta. Kasla idi Saturday night, kunak lang arot kada kayo. Eget, kunak ide, kaputa, ti kabigat pa lang kakabsat, nagsakit ti pa nagtilmong ko. Nakasaksakit. Kunak abo, jak sakit, di makapres no bigat, anniversary mo't nga ruti pasukin. Nagmalmalum deta, nagmalmalum. Siyempre, napanak pasukin. Naman ko sinupervise, di pa nagkwati-choir, pa nag-record da, kinitak iti preparasyon, tapnon na urnos ti programa. Nakawidak, idikwan, adagpaala, napaan ko yung kararagan, dikwan, napangkam jelawag, adaman nagpaalag, kararagak manan, nakaawid kami, rabing, kakabsat, talaga nga, idagtugawag nga kastan, di nagpamasahe akmat. Tapno medyo ma-relax tayo basit. At the outline ko idin ngam idi sakbayak maturog, napanak jebeden, inalak di laptop, rinibyok, akit mariknak ka ti apo ko talagang kakayat, nakakabsat nga dete. Kayat ti apo, ada kayat na nga impress di panood ko, iso nga deto 1:30 di maturog, ako nakasaksay karabugob ko, kunak apo. It's either to nubigat apo kunak, miraculously, kat amo ka imposible nga, ikatam deti tonsillitis. Haga tonsil. No awan tonsil mo hanggang makasaritan. Ikatam deti tonsillitis ko apo. Unuhaan, no hamo kahit nga ikatan, nakapsut tot boses kong agsarita. Siyempre, good morning kagabsat, kumusta kayo? Kung datan nasakit ka raw. Kat uri nakapsut ti boses ko apo, pagbalinam to nga na, bilig day nga sarita. Ngam no siyak apo ti agpetition king kaagad kahit kung awan tonsillitis ko atap nun ti kastagat makapagpersa ka agpreach apo ko na. So I waited upon the Lord. In kamang ko ti apo, in datag ko ti apo, in presentak ti apo day nga sitwasyon. And you know, idi makariingak, idi kalman, uri basit taturog nga kunatayo kakabsat. I felt a renewed strength. Iso nga nakapag-preach kakabsat nga, nakamaymayat iti panangiyablat ko iti sao iti apo. Why? Because God renews the mind, the heart, amin kakabsat. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kalakas ti deta. Agtoy kaya. Agring ka ti bigat.
Apo, nakatado nga trabaho. Di pala panunot mo, nabannog kan. Apo, ang kadi, pabarwom ti panunot ko. Give me a strong mind, strong heart, nga mang sarangat apo di gito itata. Just like a brand new body, Lord. Brand new heart, renew my strength. So everything will be changed. Oh, kas JT kahit nga sa wundeta kakabsat. Amen? Okay, may katlo. Anapay, that you be strong in the Lord in your sufferings. Alright? In your sufferings. Be strong in the Lord in your sufferings. Ti suffering mo't kakabsat, it is the state of undergoing pain. Sagsagaba ka. The pain mo, distress mo, or hardship mo. Datat ka na sa ti suffering. Oh, God gives us the strength to joyfully endure. Balingahan naman ikatan ti Apo. So di ko nakarti Apo, di kalman. Apo, no hamo man ikatan deto, agat in some way, or nakapsot boses ko, papigsam di pa nag-preach ko. Yeah, but God gives us the strength to joyfully endure our suffering. Not only that, God gives us the strength to accept our losses or disappointments. Dadigitihan na natuloy nga plano tayo, at dadigitay panakalugi tayo, at dadigitay mapukaw iti panagbiag tayo, dadigitay Kristiyano kakabsat, ijay nga maupay, ngam kunam kumaapuhaan. Ikanak itipigsa nga mangaccept kadigitoy apo nga hangko nga makontrol ti panagbiag. Help me to accept all of these things. Give me the strength. So ako na di 2 Corinthians 12:9, but he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, kakabsat, digiti nga talo, spiritual warfare, stress, suffering, pakapuyin na ka, kat di pamatim ti kapsot, kunam apo Diyos haan. Ure adda digitoy, papigsaem iti pamatik apo. Faith, make my faith strong. To face my warfare, to overcome my stress, and to endure my suffering. Give me the strong faith. Amen, kakabsat? Is that your prayer? Oh, dapat detat kararag tayo. Okay? May kadwa. Secondly, not only be strong in the Lord, ngem ti may kadwa, dito yung exhortation tayo, be steadfast in the faith. Deta, be steadfast in the faith. Anak ka na sa ti steadfast. Kinantay pa lang ti meaning ti steadfast, ha? Oh, no, steadfast ko natin aming kakabsat, it means hold firm. Hold firm. Kasla ko man no seatbelt, fasten your seatbelt, hold fast, stand fast. No, stand fast, hold firm. No, fasten your seatbelt ko na, dakit nga sawan, nakailak di seatbelt mo, ket uray umay iti collision, wano panakaidungpar mo, hangka magaraw kasi naka-fasten di seatbelt mo eh. So dapat, kastatay mo't ka Kristiyano kakabsat, hantayo nga magaraw. To be steadfast in the faith means to be rooted and grounded in the Word of God. Ayan. Rooted and grounded in the Word of God. 1 Corinthians 16:13. Okay? Watch ye, stand fast in the faith. Quit ye like men, be strong. Okay? Now, adamat ti upat kakabsat, ngayon nakipakita kada kayo, nga masapol nga datayo, agbalin nga, steadfast tayo kakabsat. We must be steadfast. Okay? Umuna. Let us be steadfast. Are you steadfast? Ha? Steadfast kayo matla Kristiyano, no kwa pelang, nalukay kay pelang. Hello? Steadfast kayo, no nalukay. Oh, kasta digiti Marcos loyalist kakabsat ka talaga nga awa na, uurian na bagbagan Lene kakabsat. On the other hand, kasta mo digiti Lene loyalist. Steadfast damat kakabsat. Nalpas lang nga ruti butusan. Nakalawlawag ta 31 million kontra 14 million. Digiti mo't Lene loyalist kakabsat, di da pela mamati talaga nga, they cannot be moved. So kung kunak lang nga rut, no saklat at kumkomento kat, nuhan nyo kahit ka nangabak ni BBM, pumano kayo di Pilipinas? Di ba? Hanapin obram di Pilipinas kat iti dinutukan ti majority, democratic tayo, BBM, isutag president, no dim kayat, ano obram dito? Pumano ka? Hingkay ka daleni ijay kwa.
Hindi kadali ni Jay Bulan, Jay Moon, na ijay na kayo nga i-guide nga ang presidente. Di ba? Ngamti kahit ko ipagpakita, Jay kakabsat, steadfast, kita niyo? Hanag, baliw kakabsat, ti panunod daw, rin magbagam, adadalakid di. Deti pa nakaabak ni Lenny, adadada pa ya kakabsat, nakarkaro, da pa ita. Kitkitak ta Facebook, adadigiti kaslak, bagtit tilang nga dete nangikabil datlungon kakabsat, kakunadagat, patay na ang demokrasya, kitam kaslak, bagtit, digiti nga tattao kakabsat. Apay nga kasdalag bagtit, gapo ka DJ kina-steadfast da, kina-loyalista da kakabsat ka DJ, kaya't dangagbali na presidente. Oh, da tayo kakabsat nga HBBC, kasta mo lang ka-steadfast tayo, amen? Oh, maibagak nga talaga nga loyalista kayo ti HBBC kakabsat ata, tinaglabasan tayo di dagat, nakita yung mat, nakadado nga paspasamak, nagkakaro nga tattao, nagmamading nga ugali kakabsat, pero nakikita nyo, nagtalinaid kayo, dahil natin mako na nga steadfast. Amen kakabsat? Amen ko na yung ito na. Nakaturog kayo sa amutan. Amen kayo kat baka no, maisugal kayo, matnag kayo na to, goyo kakabsat. Amen? Oh. Deta ti dapat steadfast. Naibagayo man ka, deta kaabay mo, be steadfast. Oh, deta kakabsat, tata, kitan tayo, anak ka na sound, dito steadfast. Umuna kakabsat, in spite of the condition. Be steadfast, in spite of the condition. Okay? The example tayo dito ni Apostol Pablo, Acts 20:24. Acts 20:24. Okay. Kunana ni Apostol Pablo, kasi, okay, tingnan nyo di 3 years iso na nga apostolan. Ado nga churches tinay-start na. Ngayon, he was persecuted. Tata, iso na dete balod. Balod. Kat ikabil da Jerusalem, iso na. Kat kunana, hangko amon anat mapasamak kanyak ijay. Ngayon, numan pa'y di kasta, kunana, none of these things move me. Oh, di ba? Neither count I my life dear unto myself. Kasta ka, di giti loyalista nga ibagbagak itatakada kayo. Oh. Dear to myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. What is that? That's what you call steadfast. Tati kayo nasawon kakabsat ti steadfast. Hangko amot mapasamak kanyak ijay, jak amot aramidin da kanyak ijay. Pero I made up my mind. In spite of the condition. Kastoy deta kakabsat. Look ha, no condition ko natin amin, no anyat condition iti biyag mo, it will affect your life. But though it may affect the way you live, dreadful and negative circumstances may affect the way you live, but it must never affect your faith and commitment. Alam ko example, single ka, kasi kumakanya kaya, no single ka, apo ka talaga nga naka-faithful ka ti church. Di ngamin, nagasawa ka, di agbalo iti biyag. Akat nagaputa, nagasawa ka, di ka mutan nga makigimungan. Nang langro na ka diya duma, nagkaanak, idinadaan ti anak, di mo umay makigimgimungan kakabsat. At ako na, agawira kami ti ubing, kunana mutan. So, di bagbaga ni Pastor John, hanyo pagbalbalinin nga rason, di kita anak yo nga di kay makagimong. Kasi no pagbalinin nyo nga rason, pinagbalin nyo nga hindrance, kaya't mo taalaan di apo ta anak mo, tapnon ti kastagat makagimong ka, taisot pagrasrason mo nga hindrance. So, ti kayat nga sawan, agbaliw man ti kondisyonan iti panagbiag, gapo iti pasamak, pero dapat, DJ commitment mo, yun pa rin. Nakita yung kakabsat? Oh, kasla kuma. Let's go on the positive side. Oh, siyempre, daka di Pilipinas, sa bali nga sitwasyon, makagimong kat kapilya. Idiyadaka ta Hawaii, siyempre, sa bali na sitwasyon. At that times nga, i-require ka Gubrat Domingo, alakat maawatan ti digidi nga cases kakabsat. Pero di kayat na nga sawan, nagbaliw man di sitwasyon, pero dapat DJ commitment mo. Nawatan nyo, nga ag-obey iti sao iti apo, steadfast in the faith. That's what it means. Nga by all means hamo baybay anti pa nakigimong mo. Haan mo nga ipalubos nga dete
mabuntuunan ka iti nakadado nga mangigawid king ka ket aging gana nga awanen iti tiyempom nga magigimong. Deta kabsat, steadfast ka kasi dinggan nyo whether you like it or not, the devil will always put a lot of reasons to hinder you. If you allow them, awang mangyari king ka Kristiyano na kakabsat. Gusto no saan? Kasi ni Satanas, mangikabil ti ado nga bangen ta biyag mo Ikan nakatirason nga di ka makapag-tights. Ikan nakatirason nga han na makapag-commitment. Ikan nakatirason nga han na makapag-first fruit. Ikan nakatirason nga han na makagimong. No itulok mo kakabsat, anapay mapasamak king ka Kristiyano. Lakita nyo oray da kayo, oreg saksakit kayo, apay hangkay kat mapanagubran, oreg saksakit kayo no daduma. Malaksid no talaga han na kaya tabagin. Ngam kita nyo na duma, urek pampanatin ka, ingka natagubra. Apay, kasi the value, di pa nagubram So dapat kas jaymot ka datay ti pamati, hanasinsinan deti pa nagserbita ti apo. Hanasinsinan ti pamati tayo, hanasinsinan ti panagtulnog tayo ti apo. So dapat kakabsat, gapo ka dayjay, you need to be steadfast. Ulita ka, the devil will put a lot of balakid, hindrances. That's what he will do. So, anat obra mo da Kristiyano, masapul steadfast ka ako na, ay awan na Satanas. Di gito lang simple nga bambanag, hana isot makaigawid kanya. Malagip ko jay testimony ni Tita Teresa, madamagsaksakit itata. Adungan anay na itibagi. Tunukan ko na naman kanya akon, Pastor, isend ko man deti commitment ko kunana. Paunay kang kunak. Tunukan Pastor, adan tumanan, isend ko tuman deti commitment ko nga para ti, bond paper ti gospel tracksan. Magtutuman $100 para ti gospel tracts. Kasi kung deti nga kapsat, nagado ko matrason ng hanamang tudin Mabalin na nga pagrason, nagadot paggasto kastoy, ngem no steadfast ka iti pamati ka kapsat. Iso nga kadigito nga tiyem-tiyempo, nang runa kadakay dita Hawaii, kat adayot pastor nga senior ditoy, adakay dita, masapula steadfast kayo ti pamati, in spite of the condition. Maasahan ba ti Apo? Let the question. Maaasahan ba kayo ng Panginoon na magiging steadfast sa pananampalataya? Amen? Tsakmang nagta-amen niyo. Maasahan ba ng Diyos na kahit ano ang condition ng buhay, talagang hindi nyo pababayaan ang pananampalataya nyo, hindi nyo pababayaan ang paglilingkod. Hanyo nga pabayaan iti panagserbiyo ti Apo. Maasahan ba ti Apo dayjay? Amen? Amen. Ngano da dumaw rea dakat at trabahon talaga nga oras ti game mo nga awang maaramid mo no di talaga nga openom ta cellphone mo maki-join ka ta Zoom tapno lang ti kastakit adda ka latta ure physically absent kan ngam adda ka latan in spirit ka dayjay game mo. Angam siyempre sa bali latta ti adda ka nga talaga di uneg iti paggimungan. You see? So in spite of the condition nakita yo kakabsat. So deta ti kahit nga sawon dedo. Not only that, be steadfast. Number 2, in spite of countless voices and opinions. In spite of countless voices and opinions. Ulitek man rin. For 14 million lataleni, 31 million tabongbong Marcos. Kakabsat, di gito nga 14 million, they are not moved. So nga, di jay mo ti makita nga kasla good side damot sa jay kakabsat. Loyalista dalat tangam ba di kumata nalpas lang or ti demokrasya imbotos dalang or di bongbong kat ipapilit na pelang. Pero they are not moved in spite of the countless voices and opinion. Anat kahit nga sa unde da kakabsat kastoy deta. Ti kaado ti issues ken adu nga concern kuna tayo. Issue ado political inkata Facebook ket puro issue. Okay. Concern ti panagbiag, hampo ipalubos nga digitoy nga banbanag, tabunan na kakabsat, dayjay kinareget mo nga agserbi ti Apo. Ti may nga nakita nga problema ti adu nga Kristiyano, growing up as a Christian, kastoy. Gaputa, no idi ubing, siyempre basit pelang iti kasla pagtarayan nga environment, may tugot mo ti church. Idi high school, apo umadumot ten kakabsat ti aglawlaw na.
pumigsat influence ti lubong, maguyo din kakabsat. Idiag college, lalo na. Iso nga kung kunami, idiag do ti Pilipinas faithful, idinapan Amerika, awanan kakabsat, natabunan. Anyo ipalubos. Nga gapu, di ayan mo, gapu ti kaado, countless voices. No, voices ko na, boses nga mangagaw, mangalat attention mo, mang-influence king ka, mangguyod king ka, kat alaan na ka, do not allow these voices and opinions nga tabunan da kakabsat, they jay sarita ti Apo, di prinsipyo, di pusom, di Biblia, di sa uti Apo king ka. But you must obey the word of God. Nakita yun? Be steadfast in the faith. Let us not live double lives. Anat double lives? Mukhang believer pag nasa church, pero sabay sa agos ng mundo pag nasa labas ng church. At anang arod kakabsat? Double lives. Nugimong, Kristiyano, ngumno awang gimong, kaslalubong. At kayat nang arod nga pagkuan deto. And let us ensure that our family is steadfast in the faith. Amen? May katlutan. Not only in spite of countless voices, but also in spite of counterfeit Christians and Baptists. Kita nyo? Ado kakabsat ni counterfeit. No counterfeit ko nam, imitation. Dagiti da dumainik ka da di baptisan. Tila tanagan nan, community church, Christian fellowship, ganun na. Let us be proud that we are Baptist. Amen? So uray, dito Amerika, inikat dat na ganda nga baptisan. Baptist tayo na tagakabsat. Let us be steadfast in the faith. So di tatay pelang agpatingga. Pero anya kakabsat iti naibati ka datayo nga lesson ita nga malem. Umuna, be strong in the Lord. Hantay nga exempted, digiti sufferings ti panagbiag, adut stress ti panunot tayo, ngayon masapula na pigsalatat pamati. Because faith iti mangdala, iti biag tayo. Ure sakit ti bagbagi, ure awan makukwarta no daduma, ure adut parparikot tayo, no natibkir ka ti pamati kakabsat, agsilaw ka lata a Kristiyano. Nakita tayo, be steadfast in the faith, in spite of the condition. Satan will put a lot of hindrances. Rason nga di ka makapaggimong, rason nga di ka makapag-commitment, makapag-tithes, makapag-first fruit, rason nga di ka makapag-serve. No itulok mo latan, awang mapasamak king ka Kristiyano. Masapol nga kunam apo saan. None of these things move me. Hangko ipalubos nga digitoy, isuda, iti agbalin nga bangin. Ikan nag-ampo ti tibker, nga maging steadfast iti pamati. All of God's people say, Amen. Lord, thank you so much. Kadeti lesson mi itang malem. Reminding us, nang runa digiti kakabsat apo ije Hawaii. They may look at themselves as a small insignificant group. Ngem kalate ko nak, hanakasapulan ti nga batya nga asin, nga pangrikado, dete nakadagdag kala kaldero sinigang. Sa nga pakulang, it will make the difference. Kasta kami mo't apo, no natibkir kami, no hang kami paapektaran ka dagiti problema. Nga uri adu dagiti parikot, adala tarigot ming agserbi, kat makita ti lubong. Kat apo, they will be impressed kat makita da nga, there must be something why we are so devoted, why we are so dedicated. There must be something, Lord, worth fighting for, worth living for. Iso nga po ikan nakamtib care, tulungam digiti kakabsat. Dagiti agsaksakit, agasam apo ida, paimbagem. Tulungam nga makasublida man ang di pagtrabahuan apo. Tulungam ni Preacher Glenn kanti pamilyana. Tulungam digiti kakabsat. Anyaman digiti success iti nga itid mo kada kami apo. Idaton mi idagan ka, tapnon ti kasta ti pamati mi, adadda apo Diyos nga romang ay. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen and Amen.